Despois de este maravilloso grupo, pasamos a presentar a seguinte coral. A coral Montaña Alegrín de Ourense. O repertorio que nos van a presentar é o seguinte: Las Quintas de Ricarda, Palmero sube a la palma, Clavelitos, Cielito lindo y Al compás dunha muñeira. Todos os arreglos son de Xoán Antón Vázquez Casas. Diríxeos don Xoán Antón Vázquez Casas. Para él, este fuerte aplauso.
Thank you.
conjunta de todos.